Tenginya sedang nak ke Bible study kemah kini ke sengi. Ni aku BLEI fi baro ki ba puis kini ke Bible study. Ki ba dan ni yang mani but piru ki ba sengap ye kini ke Bible study. Link ba ke YouTube channel jong ke Balang. Te kum ke Balang ke Lumshyiap Presbyterian Church ni pen tip ye fi bangi penlong ye kini ke Bible study. Season citeo man ke sengi Pdeng. Te hoi akiban pi ba sengap leng ba ke YouTube channel te ka mio ban upload ke ju ke sengi te ka mi upload kam si sengi ar sengi hadien. Te la kwa ban page igini Bible study ki bala dep ru na ke YouTube channel jeng ke Balang ke ba kerteng ke Lumshyiap Presbyterian Church. Tengi khot sung bhai fi ba fin wat ni ki Bible study ki ba la dep ru but ban sengap ya gini kiba ni dangle menta but terster te menta sengi ni beteng ya jing puli jungi ke gospel Matthias ke gospel Ioannis ke lenong ke NYNGKONG te mencam te yo ngila da puli hadu ke khot ke ba saupo ar te menta ngin beteng pat ya ke khot ba saupo lai ter dan reiswa bangin beteng ke khot besau fulai ngin pet biang kandiat ngin review ya ke bangi puli na do ke khot ke life sun do besau fuar ke bedai ke jingetho si Phang kita ki SYNRAN kiba NYNGKONG ki bala buat ya U Jisu tu nginya duai ko kpa jengi ubhabneng ni aingu ime bamela penla pat ingi kumne bangin beteng ni ke Bible study jong ke Balang hakani ke janmin ni aingu ime bamela lam ingi hakijing puli jungi ya ke gospel Ioannis kani ke lenong ke NYNGKONG bad bangi beteng menta ke sengi ru kenrat na do ke khot ke basau san ter tu isnai ban ker khuingi habangi puli ke ketin jungi ai bangin sung thu kam tammi ke bakini ke benta ke kren sifang ke buat yo U Jisu kumno ba ula khot igini ke SYNRAN ke NYNGKONG ke jong u kata u Andrew but weipat u SYNRAN u bomsim na thok kerteng u Petrus u para jong Andrew but hadien kata pat sayo Philip but kumjuru yo Nathanael try to isnai ban yalam mingi ai bagajing puri jungi ke ketin jome kan long si try ke jing kerkhu banginang kham ithu yeme BLEI ba im ban banginang kham jan seme ban im hagini ki sengi ki ba bat ki ba dan kam ye ka bor ka jomi kan rat ha ka jing im jungi to sngo ku pai ki jing kerpat ki jungi to map ki pop ki kang me shem ngi na bangi pan ni gini teng Jesus Christ amen ta ti hakal khot ke bas shua jong kani kitu khot hadu ke basau fuar ngila pule kumno ba U Jisu ula khot ya ki SYNRAN ki NYNGKONG te na do khot ke life sun ter kumtungi pule kumno ba u Andrew but weipat u SYNRAN bom simna jer keteng ki ba men shua ki de ki SYNRAN ki jong Ioannis nang pun baptis dan redien ba Ioannis nang pun baptis ula pen bena ba Jisu de khun lang berat jong BLEI te utau SYNRAN bakhlem to ai kerteng but u Andrew kila leit ban buat no U Jisu tingil puliru kumno ba hadien ba Andrew ula leit ban buat U Jisu se ka yeng ka jong u te nang to kila shem ye ka yeng ka jong u kila yo ban sngap ye ka jing kai Jisu nang ta Andrew pat dalawan phai ula kumno leit phai si yeng dalam poh yang Andrew sa ha ke senong ke berketeng ke Bethsaida ke dan harut kau duriau Galili mo ngiong ketin kasih Galilea mo ke Bethsaida ke badan harut ke duriau Galilea te Andrew ya kendo you know yo para jong u wei kum tu keteng para jong Andrew kemau nem ta keteng Petrus mo ya kendo yu para jong Petrus Andrew le ong yu Petrus ong para help ngila shem yu Messiah
Dia kata kadai kejing leit iathuh jong andru la kemen bu iashem utrai Jisu bat kumta umla ban sat shu leit ban iathuh yo parajung Petrus. Mo tingile puliru kumno bau Petrus hadien bau lo yo sngau nu andru uru ula leit la kwa leit iakynduh U Jisu tu andru yelam yu ban iakynduh U Jisu. Temar iakynduh U Jisu ong kumno yu Petrus tu kita khot ke besau puar dan puli biang tu khot U Jisu te habau lakmi shen u ulaong melong u Simon u khon u Jona on khot yeme u Kephas ke balong habala batai u mau te utrai Jisu u Petrus lupai ke kerteng ke jong Petrus. Sim dan kam benda keli. Siombet memedai Simon. Dia ketika kentin Simon, kedai ke kerteng ke bodoh kata kepor. Dia khun jong utau Jonas di saki ong ru Jonas. Dia hoi hakawai pat ke bentar la khot ru u Jonas namar kesek long ke rukom ba ki ai kerteng ki khun sendrang da ke kerteng ke jong kepa bat kawai pat ke kerteng. Mo te Jonas te ka ngimpat dia lek ni teu bladap ka jengmut jongka ka mut kaleng dekhur te kani kaleng dekhur te pi berabot dan mo hasar ngim de i thanshu ten ring dang i bon jekas nong kendong kaleng dekhur ka de sim ka ba artatien ka ba septieng be ka balong jamnut jo ka por pat ka ba dani tu jing jing septieng no te ka bakhi sodong ban wat bam ta ka degeling dukhur te hoi ka de ka dak jong ka jing jamnot ka jing jai ka teng ka de ka jing long septing bit ru te lani jing le ran bit mo den re ka mut tang kum ta ka la ban mut kiwi ru mo te kani ka kentin Jonas ka mut kum ta tu try to supat wong ya u ba an khot no yeme da ka wi pat ka kerteng bat kata ke kerteng ong ni on khot yeme u Kephas pat kamut umau lani umau siang mo ngile pet yakani kateu bladam te umau siang pat mud was kem ha wasa kom jo bom kala jingmut bom khi jingmut sini setai te hak jing sisa kalong kum ke jing thu rupau tra Jisu si Phang Petrus u Petrus menbau dang dan bat utrai Jisu kat ba utrai Jisu umpat kiu sebeneng ulong ubriu bakhi jingmut si Phang ulai ekoi si Phang da ekoi dan kejing sitraham teng pat riu batieng ru sitraham ong nginim syak ban penyap yeme mo ba utrai Jisu ong kin sepenyap inga ndrin dala de pat kesngi ba sak narfna utrai Jisu hai ba bisyari u syaban sak narfna Petrus septieng tang ba ong goi kan thai oh ni Petrus de SYNRAN jong Jisu oh septieng wong ngam dei ulen hadul laisin ulen kata ke de jinglong ke basir ke ba septieng biet ke jong Petrus la teng pat ulong baslur tenrei ndala dep mi pat utrai Jisu ndala ki sebeneng ni shem ya ke jinglong ke bas kem jong Petrus bo long nongialam jong ke Balang ha ka Balang ka NYNGKONG ma u lambat Ioannis bat kiwe dan rei nongialam bakhmat tu ka por udai Petrus mo te Petrus ulong sisya utau mosiang te Petrus kedai ka ketin Greek ka bomut himosiang ha ka ketin Hebrew pan kedai da ka ketin Kephas te gini ki artli ki kentin Kephas lani Petrus kidi kejuk ke jingmut umau siang lani umau mo to tingi ia utrai Jisu bau jet iki breu ban bot u ui iru yaki kilong ki bakumno menta bat un penlong iki pat ki bakumno lasai mangam firu teng ngidani tai jing duna ki kum ki breu ki babon kiliang ndendangi la bot u utrai Jisu un penlong iki breu ki batraikam na ka benta kejong te fia ko am ban long ta ha fi ta
Dia berfikir ban buat U Jisu un penlong fi kom ta don gijing duna menta empat long pat biang dang don gijing septieng dang don gani ketai dang don jing artatien den dalam buat U Jisu un penlong ingi ki beskem kum balalong Petrus hadien bola buat U Jisu mo toti ngin puli sisu pat kedekot ke besausan den saupo lai ngan puli nadu kani kedekot adu ke bakut haka bala syai Jisu ula man ban leit no se Galilea bat ula shem yo Philip bat ula ong hu tu buat yanga teu Philip ula ong hei ula long na Bethsaida na ka shnong u Andrew bat u Petrus u Philip u shem yo Nathanael bat u ong hu ngila shem yo ta ubau Moses haka hukum bat haki Nongiathuhlypa kila tho se Phang jong u yo Jisu ken u khon Joseph ba na Nazareth ta ngin pulis wa kini lightly khot so fulai so sao but so san ta try Jisu la iakynduh you know la iakynduh you Andrew you Petrus ti hangni thu khot ba so fulai ha ka bala syai U Jisu ulaman ban leit no se Galilea mentau dan hangno udan Judea namar ba udang suwan pai na kajing penbaptis kejong u Ioannis nong penbaptis de mentau try Jisu umut ban leit no la ni kwa ban leit no sya yeng jong u la ni sya kasnong jong u sya Nazareth ka badan ha Galilea Dia nak poi sya kethan jong ke Galilea ulai shem ya u Philip uni Philip pan udaihi na ke jo ke snong ke badai ke snong jong Andrew badu Petrus ke beketeng ge kata ke snong keteng ke Bethsaida mo the bet haktin Hebrew komut ke ying Saida pan ke thau ia ke jing khwai dok kha lani ke jing siat merat kenu ke activity ke bangila amta te Bethsaida kamut ke snong lani ke yeng jong ke jing khwai dok lani ke jing nit be merat te kalong sisya kumta bo Andrew badu Petrus kidai jibriu ki ba khwai dok kha lani ki ba tong dok kha man gasngi ki em kumno kilet takalieng kilet hakaduriau Galilea nang ta ki penhap ye kejar dal adap ki dok kha kejar setan biang sejrong dal atan sejrong sepenhap ki dok kha halor kalieng nang ta ki salum itu ki dok kha salem no pat hadien let die hayo teki em kamai jakpo dakaba tong dok kha Tegi syong ru haka sinong ka baong ka baketeng ka yeng jong ka jing tong dok kha lani ka jing be amrat ti ni lo yathu pan ha ka dekot ka basau fulai but u shem yo Philip but u ong ha u tebut yanga te hangi ni i bo try Jisu de mu upat u balik ban shem yo Philip ha kitu ba ningkong deu Nathanael deu Andrew but we SYNRAN kiba iashem U Jisu nang tan le thu Andrew yu para jong Petrus su le iashem U Jisu hangi pat ke thu dak kumoi pat Jisu le iashem ya u Philip mo iya sengong bahane keteng Philip te kan mau Philip de we ni SYNRAN kiba haswa jong try Jisu we ni nong buat mo tiu Jisu no lo iakynduh yo Philip wong kumno to buat yanga ti firu ong yang ibarok long wong haduk mentala dan impat buat yo Jisu wong to buat yanga ta pia ko ane men buat yo Jisu kuat deh ngeit bau try Jisu khot khot yanga na ka benta bangin yo ban pendap
ya ke kam jong ke hima ke jong BLEI ta de hang ni khndo bangi haban buat U Jisu sibo wadam ha kapor bau dang dan keper eden 4 dan ke pop 4 dan ke jing sniu 4 dan ke jing beman adam dan kam banda habut U Jisu usudan bet bad U Jisu u BLEI mo wan kren U adam te kamut U Jisu lani u kapa jungi bah Pdeng lani u Syiem khot wan ye kren bad adam man kapor dan kam banda hab ibut dan rai mengi pat menta namar ngi don ha pertai ke pop ke sniu ke dap de jing beman saudong jungi ngi haban buat U Jisu ladang ngi buat ngin jalanti dalam poi sebeneng ru lesai dan kam syuk ban buat namar ngin don bad U Jisu dei hang ni bangi haban buat U Jisu te kalong kebadan kam haban stui katamu tila dam buat U Jisu te ja no kan ja te kamut mpoi sebeneng bad kaloi kan nong sisa ke bedum namar dam poi sebeneng poi seno poi se dujong te dujok te kalong ke jingdum bad ke jing sirkai kalong tang de ke ding ke berham ke baklut miap hangta dari su ing su khlut su ing si ing su lenyar si lenyar ndre miap jinjaram da dei bayak no snon te komot la kham sirkom dan rai hadu job ke thu ke Bible ba kibri ke badan hangta ki silenyar ndre miapan bat ke Pdeng si Pdeng kumta kam kutsu ani sung sir khaimo banlong ban pui kum hata jeka te ngi bro te ngi kwa man lait nangta mo ten rai la dangi buat U Jisu te unyalam mingi bagin yo pat ban poisa Pdeng to ti uneu Philip ong ne ga khot ka ba sau pat ong ulong na Bethsaida na kasnong Andrew bat Petrus tong ila puri kata ta ga khot ka sau pusan pat ka ong u Philip u Syiem yo Nathanael baru ong ha u nila Syiem yo ta u bau Moses ha ka hukum bat Nongiathuhlypa kila thosh Phang jong u U Jisu kan u khon Joseph u ba na Nazareth uneu Philip da bo try Jisu la khot u la nong buat jong try Jisu the wini kisnran ki ba buat bhayu try Jisu du ba try bhau Philip tang ba ka kham jar ka jing try ju tengkhat ngilap ha gospel Matthews Lucas ya kanu ka jingjia ka badan Philip namaru de sinran bo buat jar tendrei buat rengkat Jisu tu ni Philip undala iashem you try Jisu kemenam ta siwo pipi coklat ba coklat mano pipi kemenam dan la po hieng ko ban bam hitang ledi ne ko ailam men kiparane pisom no fisej ha ko ailang jiwe ne bam tang ledi ne ta tela da ko bam ledi te ko bangi perkhat tang ledi mo ten rei bangi ko ailam kiwe bangi la yo ke babha tengi perkhat ban samlam dei te ke jinglong jong Philip ru kalong kumta kumbalong Andrew mohon tang bala iashem yeladi bat try Jisu kwa menyethulam kiwe pat te lit iakynduh no hipat yo Nathanael wasa hi keju kathan menyethu yo Nathanael ba ngila iashem yo Jisu tapi ketu khot ka ba sofsan ko gumno u Philip ula Syiem yo Nathanael bat ula ong ha u ngila Syiem yo ta ba Moses ha ko hukum bat Nongiathuhlypa kila thosh Phang jong u yo Jisu kan u khon Joseph u bana Nazareth te Jisu te usan u he Nazareth na ka por jing long khna te hadu ndola rangba kibriu ha Israel ki ong de Jisu u bana Nazareth u khon jong Joseph u misteri ki ong ta mo te Philip ban penithu ong yo Nathanael ngila Syiem yo Jisu bana Nazareth khon jong u Joseph tin rai ong tanggata wong uta ubala tho da
Moses bat ngeiathuhlypa. Teu Moses utho hangno ia kata dah ngipet ke kitab Deuteronomy kelenong bakat pra ke dekat bakat pra. Hang tu Syiem ya ke ngeiathuhlypa jong Moses Phang try Jisu. To kapor ke Lumshyiap bengin pej bon kita khot dengan pej kena kuih bentah. Tangan pulih dekat bakat nyaw mo kena kedai kejing kren kejong BLEI yo Moses. Tiu try ulong hanga. Katai kaba kila kren kalong kaba day. Ngan penmi haki yo Nongiathuhlypa na Pdeng ki para jongki. Ubakum mameken bat ngan bu ya ki kitien jonga haka sintur jongu bat un kren haki ya kata baro ya kabangan hukum ya u. Tiu Moses uyo ya kani ka jingkren na BLEI. BLEI wangan penmi ya Nongiathuhlypa ubalong kumame kamut kumame Moses mo bat uban kren ya ka kitien jong BLEI. Katahu yunu kata tahu ya U Jisu mo BLEI ukren lupa Phang Jisu au Moses. Tinggilah pulih ru por Christmas ngi pulih kitab Isaya kelenong keba khandai ke dekat keba san he keban riu nyom tu terter Phang ban kha yau ni ban long unong sensyar tong ini pulih kitab Isaya kelenong keba khandai dekat ban riu terter. Namar hangi lakha yo khun la ai yo khun hangi te ke jing sensyar kan long halor ka terpeng jung u but on khot ya ka keteng jung u bapla u nong sla u BLEI bakrau bor u kpa bam jukun u Syiem ke jing suk ka jing roi ke jing sensyar jung u but ke jing suk kan om kutsu halor ka khat u debit but halor ka hima jung u ya kaban penyeng ya ka bat ya kaban kersan ya ka da ka jing bisyar bat da ka hok naduk menta bat halakerta ka jing sit ram utrai ki pat kan pendap ya kani kadai ka wipat ka jing thuhlypa Phang ka jing wan yong try Jisu da Isaya nang thuhlypa tifi u Nathanael u sngo ya ka tano Philip wong bangil iashem yu tahu iathuhlypa do Moses badau dakino iathuhlypa. Tiu Nathanael mi jingkli kan hu. Ukli igini kentien hadien. Khot ke basau pun rio. Nathanael ulong hu. Kala keiru ke babha banlong na Nazareth. Tiu Nathanael artatien kan. Ong kumno la mo ban mi ubriu ba krau ubriu ban na ki kam babhana Nazareth balai ukli kumta namar ba kana Nazareth kam dadan ka nam ka babha to kapor ki briu ki ba ngeit ki ba sene BLEI ki la duna rajisuru ukren ikentien ki ba bahas Phang ka Nazareth wong kodet ya pha namar BLEI ki donut kimtre tu Nathanael u artatien kan kum no la ban wan kum tau briu u bakrau na po Nazareth namar BLEI Nathanael tip ba yo u Jisu mi nam Bethlehem kat kum ke jing thuhlypa kata ke jing tip jong u Nathanael ti umpoi perkhat pat ba lakha yo try Jisu Bethlehem bodulit sa pada hadien sya Nazareth ki kimi ki pa ju ki yalam na yu sya Nazareth BLEI namar ba kadan ke jing ma yu botus im herod ubomut ban penyap yu dang khlung kenmau den ki wan phai na Egypt BLEI wong ki bikin leit no sya Nazareth
Takadau Nathanael tip ya kata mar bon ki jingjia mo don ki bre ki betip don ki bomtip tip ba lakhayu tra Jisu ha Bethlehem kat kum ke iathuhlypa ki Nongiathuhlypa. Te kata ni shem ya kata ke jingkha ha Bethlehem iathuhlypa ha ka kitab Mika dan yang Maika Pinapit kelenong ke pesan jong ke kitab Maika ke khot kaba hang tu la thok umno nrema pha ke Bethlehem Ephrata ya pha hai la phalong ke berit Pdeng ki hajar juda na pha ken unmi hanga wei uban salong unong senchar ha Israel ubaka jingmi jong u kalong na menhdai nadu bam jukut namar kata to ekatong inam pulisut nya pulitang kata mo kani itu bau BLEI loong ya lupa baka Bethlehem kanum long kasnong kebam dan nam kedik snong ke bangsa don ganam BLEI na namar na Bethlehem an sami utau uban long unong senchar jong ke Israel kamamut U Jisu mo te u Nathanael u brio betip bahaya ketinu BLEI u khmilenti bo Messiah dan u tau belas lek jong BLEI unwan na Bethlehem te habu ong Philip bang iakynduh u bo dena Nazareth tu takadau artatien kan ong kuno la bandena Nazareth ha jiksha bo ong ha jingmut jong tu ong ke Bible te ke thu ba unwan na Bethlehem ta te hadien kata jayu Philip uyat jubab yu u Philip ulay thu u tu ale tu khmiru te namar ba umpat ngeit bha ni Nathanael tu Philip wang ta wan pe hiladi sim ya sai bad sim persyang ban ban pensisya bu Jisu dei utau prophet dan utau Messiah long tau wan iakynduh hiladi wan pe hi pensisya ladi ma te ngiru ngisit la am tama dam dan bangit ngi tu tawan pe hi hagatu khot ke basau punyo pat la tho kumno bo Jisu kren yu Nathanael dale iakynduh ma u Jisu ula yu Nathanael bo wan hu te ong si Phang jong u hakmi u kenja Israel u bada shisha ha u bomdan ke barsap trai Jisu u itu yang ai pi barok ke mengilong hakatu ke por bo wan Nathanael tempat iakynduh yu trai Jisu pat lai neu brio u deu besisha dan jing arsap ho aba dan ke barsap kumut jukren ya ke ba ke bomdei ke balam ler umle menle kai ke bau dan ke jingmut ukren bet kumta deu brio ba le menle deu trai Jisu ta jinglong jong Nathanael lengok kutip umno ne mo te ke dekat besau pupra ko ongomno Nathanael ukli u nang no me itu yanga u Jisu le thu ulong hu sisha ba umpat khot u Philip yeme menba medang meladan hapo uto ding dembur ngalayo yeme ningkong Nathanael ulingok swa kumno me itu yanga nomor trai Jisu tu batai o melong brio besisha bomdan gajing arsap ami Nathanael lengo kumno metep bangalong kumta tu trai Jisu wong patno sim ongang ngatip usi ombet hakapor ma medang dan hang tai empat iakynduh trai Jisu takapor medan hapo uding dembur kamut dang yeng hapo weu ding bagi ong uding dembur keteng wong ulai unta wong lai me
Zatu Nathanael nak lengok sisu. Nengkong Jisu ong atip melang beriu bersisia bom arsam. Hadien pot ong bahpor medan pot ding dembur ngalai ieme. Habatang ia kenduk rumpat dia kenduk yu tra Jisu. Tra Jisu umpat i markhamat yu Nathanael budan tau ding dembur. Riu ong ngalai ieme. Kaba mut yu kata. Kemut budan kebor bani i ya kaba selendat. Don kebor bani i kaba sepok jongi. Kedonot jongi ke jinglong jongi. Don kebor bani i sepalat ya kebangi i mengi. Teu Nathanael usangitkan. Hakadonot jong oh pleng te pleng. Uni udai kumba ong hiu Philip. Udai Jisu, udai Messiah. No? Dia tu kata khot kebuat ni pulih kata. Nathanael ule tu badu ong hau. Ko Rabbi me melong u Christ u BLEI. Me melong u Syiem jong u Israel. Kata kejing kren jong Jisu kala pensisya ke donut Nathanael. Bu try Jisu u day kumbu ong ni me melong u khon u BLEI. Bu try Jisu u khon jong BLEI. Badru bu long Syiem ki Israel. Tu ni Nathanael de beriu batip bahai ke Bible. Ula pulih haki kitab jong ke testament ke berim Phang utau ban sensiar ke Israel. Ko mengipuli menanu Isaya kelenong ke banriu. Hai kelenong bakhandai ke khot banriu. Antula tho unong nong sensiar badan bor. Ti utip bah baru kami nanti banyak kenduk yuta mentau ungetkan. Bu niu Jisu bu penito Philip yu dai maukan boleh tu lupa du Isaya do Moses badaki wegiwe kinong tu lupa. Tanang tapan ke jing karen sisu nang ta khot kaba san phau pat. U Jisu le tho badul ong hau. Naba ngala ong hame ngala yo ieme po tau ding dembur menget. Nang ta wong sisu men yo iken yek ek eru ki bakham krau yekini. Te utrai Jisu usngau tenat ya ke jinget ke jong Nathanael. Trai Jisu ong ngalai ieme medan po ding dembur ki sempat ia kenduk siwa jong kata. Trai Jisu don sekawai ke jaka Nathanael dan sekoi ke jaka po ding dembur dan nalai kenduk Trai Jisu ong ngalai ieme po ding dembur. Nathanael sim artatien. Ngeit baka bo Jisu lai isai u. Tu Trai Jisu ong namar bemelang ngeit. Ya kata meni i bakam krau. Tapi kejing san jongi kumki Kristan. Habangi ngeit hu Trai Jisu kasdang na ke barit shwa. Ki ketin ki jong Trai Jisu ki ba simple ki bo ongingi la deng nget ni Pdeng ki nyin sei ki ba kham krau. Ki kamba ki jong ke bun le ha ke jingim jongi ha ke jingim jong ki brio mo tekan mau itama jinget shwa tang ba khandet shwa nang tangi nang ye ki ba kham krau. Kombo kular yau Nathanael. Nang ta seketu khot ke bobot ke ong gumno. Ula ong ru hau sisa ngong hapi pensiyo i ya ke Bdeng balapli badiki angel BLEI baki yakiu baki hiar hau khonu brio. Ti niu Trai Jisu kren Phang kata kala wei ndala wai ke perthai. Ba kita ki banget hau kini i baki angel ki wan ban hiar hau Trai Jisu ki mi ki ya pa jing pham u baki leit baki kiun na badan mu. Tu wong pinsi i ka beneng balapli tang kita ki banget ki bansi i ka beneng ka balapli baki angel ki wan ban lum ban mani Trai Jisu ban yero yu. Trai mangi kwa moi kata. Kwa nem. Mo. Tedangi kwa ikani kebadan kam yangi yanga bakumbalong Nathanael ki bo Trai Jisu kren bangin nget iki bat kumtangin sei i ki bakham krau
tu boleh kerku kejeng puli nak ketin ku hujung. Tunginya doi. Ngidap dak kejeng aingu eme atrai bengi oban puli ke ketin jong me sesien pat kani ke janmit. Tu dak kerku gendrat bakan seiso kanang roi kanang san haka donut ke jongi. Sembai bala bet try haka donut jongi nak ketin jongi tu ai bonang mi uso bubun san gumuding banlong syakri ujong me kendrat haka jingim ke jongi ni aingo eme namta ke jing thu Phang Philip uba habau le kendo yo try Jisu but habau try Jisu ula khot yu bun bot yu ula syukongo be but ula bot yu try Jisu try rap ingiru banyo ikani ke jing kongo kumu Philip bahaba me khot ingi bangin nyat bat me bangin im kat kum ka mon ke jong me kat kum ki jing hikai ke jong me banginum ye pen e kata kan ran ndrei ngin subut be da ka bakmen kum bot u Philip to ai ru hangi try ke jinget ka bakum ke jong Nathanael bahaba try Jisu ong lai ieme ba medan po ding dumbur buat haba kimpat ye kendo buat haba Nathanael dang dan salendat sikawi pat ke jaka bumla ban i di hikmat Nathanael langit bau try Jisu ulai i sisayu pada try namar kani ke jinget ke barit ke bau try Jisu kren ula kular ban ayu Nathanael bun i bakham khrau bani i ki angel hakata ka hima ke jong metrai baki kiu ki her hami haka khat ke jong me try rap ingiru bangin ngeit ki bamela kren ingi i wei pi wei kentien i bamela kren i long try i bakhrau i rap ingi bangin yo ka donut ka bangit smur kumbau Nathanael ulangit khnang bangin yo mat ki bamela kular kanrat kham tam ke jingim bam jukut habneng ka hima ka jongme ka bame men sasenchar jiunom na jiunom try to kerkhu ingi wei pi wei penthmai ingi da kani ka tien ke jongme ka bangina puli baro kat ki bayo sngowi kani ka Bible study but to kerkhu ru kanrat habanginang puli shu ka tien jongme kani ka gospel Ioannis haki tayo ki banwan ni pani kini keteng ke badan botam ke jong try but nong penim be jingi U Jisu Christ amen tetung ini yang lang penwai no hakabawai no ru to ai ba ke jing ai ke jong try jong U Jisu Christ ke jing i ba ke jong BLEI ukpa nam ke jing slok men Syiem bakhui to ai be kin da shongkar hailam bat ngi kum ki khun ki jong me hoi kirungit kibadan hangni bat hakeleng setlak kepercai menta bat hadu halakertaru amen.